nkuzaniye imari mu karere ka Rubavu, ni ahantu heza murahareba, hafite ubuso 300 burengaho gato. Urabona ko hatuye indi nzu, n'inyuma yaho murabona uburyo hatuwe. Ni mu kibaya cya Rubavu, hakora ku mihanda 2 kandi ni hafi neza na UTB, kaminuza y'ubukerarugendo. Iki kibanza gifite ubuso buhagije ku buryo ushobora gushyiramo inzu kikakira imiryango urenze umwe. Nk'uko mubireba haratuwe kandi ni ahantu hagendeka, hakora ku mihanda 2. Umuntu wese wakenera kuhashyira inzu waduhamagara kuri 0788387555 kuri miliyoni 13 gusa, ukaza ugatwara aha hantu. Ngayo amashuri yitwa kuri Chapelle, ayo mureba ni hafi n'amashuri ya Chapelle. Murabona imbere hano inyuma mpagaze, ukomeje umuhanda ugera kuri UTB, kaminuza y'ubukerarugendo. Murabibona rero ni ahantu heza, si ngombwa kuhataka. Ruguru murabona ko hari amazu n'ubundi ahegereye. Nimero zacu ni 0788387555. Wowe ureba iyi video webika amafaranga ahatunguka, yazane tuyabyaza andi, kandi ntago uzicuza. Ibintu tubabwira tubihagazeho pe, ni byiza kuzana amafaranga kuri ubu butaka nta gihombo. Miliyoni 13 ugatwara aha hantu. Turabakunda.